Mono egitenerere twethirite tugita kiri kithurano kinene kia mweri jwa enana uria mantu jethiritwe jagikarika uria campaigns jethiritwe chikiringwa na mantu mwanya mwanya ni jethiritwe jagikarika egitenerere ntangurutano amona kinyaga sagasa imwe chethirwa chikiumira gatutegere ntukune charua uria kwethirite kuri na mantu jegie muchujo jura twethirite jugikarika kiri tariki 14 chia mweri jo na nkuruki antu bamwe ne abiama birabi thairwa bigichwa antu baraba kethirwa bagiokeria bendera ya biama biu kiama kimwe kiari kiama kia UDA na ntuko ya narwa turi na muroiri umwe wagite kia Nterechia ward ya Nkwene iria irindene ya South Menti baraba ethairwa bagitindana kana uria wethairwa agitindana mono na makasi uria wethiritwe agikarira giti giki kia MCA ndene ya ward ya Nkwene na nkuruki tuketha tukiariria uria ithurano bibi binini biethiritwe bia muchujo biethiritwe bigikarika araniria na boto gukurukira namba SMS inyakibogo ithatujire mwana wethirite kwethira ithurano bibi bia muchujo ni biethirwe bikethithwa na njira ya uma kana wero na nkuruki tukethirwa tugichokia biuria bibi maoni jaku mwanya tukethirwa tukitegera gukurukira namba SMS inyakibogo ithatujiremwe mugeni wa ntuko ya narwa ne Purity Muchai na Purity Muchai riretire egitare ambere kwethirwa arendene ya siasa Purity Muchai bethiritwe bagichindanira tigiti ya UDA na newe makasi ngakugwa togeni ndene ya mubango jujujo kugukia tamwekuru wethiritwe ukarakarite atakiate akirimantu jajaje siasa mbere tutonyera rwarere turantuko ya narua kambuki baga sana nontuba muthikiri wa Wero TV nibwa sana Morin nontuba kwa nimbati kwithira ndiaja ntuko ya narua kambuke siasa kiri mwekuru siasa kiri mwekuru kinya kethera twe wonekanaga ari product ya muthia gi siasa mwekuru no ithora indene muno siasa ene nontu siasa ira nyingi itiumba kubwa etena mwekuru na kambuge raundi ije ndiku na nyarare ingi ndariku na indirari umora ari kithurano na KUDA na igitigite testite bui kiri uni na kirankari bankwene na ingotekia mantu tukajariria aja nontu bamantu chau na Purity to wagwetarire tirio egitare kuri ambere kwithirwa ugichwa gitigi kia MCA ndene ya ward ya Nkwene wambambiriria atia rugendo ruro rwaku rwa kwenda mono siasa kambuge naturally ntumba kuga ndi politician lakini ndi mutongeria na igintu kithera kiri ndene ya maisha yakwa nontu ndambiriria kuma 2017 ironda igwende na ndisaya gutongeria Nkwene na Nkwene iwondi imwe ira ithorwa iwondi nene nontu ina population ya antu 52,000 na ringi kure bethara bakurukita ngiri 30 na watega Nkwene ward iwondi ithorwa ina resources nyingi na iwondi ithora iwondi ina yani iwondi ile mbere mantu na jama ingi lakini utongeria bwa Nkwene ibuthirite bote utongeria bakumba gusukuma wondi eje itana mbere na kitu mindagirwe ndi mwekuru imbatere gutonya no ntimbo na te utongire ba mwekuru wanka ubukinyete kinya kumanja cietu kinya kuma kiri atongire bangi bara bethirite bari utongeria ne especially kinya skuru kana kinya sub chiefs bala bethirite bari ekuru tone tutongeria bubu ichinje manto amengi muno na ndona uni katonya antwara kwethera kwina change ndene Nkwene ano ndisaye jirire ndisaye kuona at least basari ndio kinyana ndisaye kuona barabara cietu ni kunja bwega ndisaye kumanage Nkwene resources chondire kuja Nkwene kenda ciomba gutonya na ribatere indona untu bu ngatonya ndomba kwithira nkithio ntu bu na kariba Nkwene uba kuona iba ukinyirwe thirikari yes na ugitegera kiri wetina mbere ndene ya ward ya Nkwene kwa miaka hizi 10 uriona wetina mbere bukarakarike atia uria Nkwene kethira ni ukirite kethira mirandi ni irete 20 reji mono ndene agitene giki kia MCA uni kambuge utongeria bukethira bubui utithira wina ndisaye guchwa utongeria nontu gintu kiria mono tukwenda ni akariba Nkwene bethira bari bakaribwega lakini ugatega Nkwene ugwikari na ina population ina na eje na keja na kuri nyingi wi ekwejana Nkwene ndithirite na nyuma nontu
ugatega barabara cia Nkwene iria MCA ombere kuthithia kuringana na mbeca iria eri cianenkeri ngavana nontu eragwa miaka 3 anenkerwe miaka 3 anenkerwe ngiri 20 million na miaka 2 anenkerwe 10 million ugatega mbeca iu ni almost 8 million ukejotega 8 million ground-ine mbeca iu tikuonera ground-ine na kietu mbate tugucure turia kari tukoria atiri ka 8 million mbeca iu ngavana kuga na abanenkere vire MCA achietire na nontu ugatega jana ndi muthia ja tuanzi mwaka jojo muthia nio kuona kinya ngavana wetu aturikene na kaburo au tauni Nkubu na watega na mashinani iyo weather load imwe jire irie ciumbite kuthithwa na mbeca iu na barabara ingite passable watega mbasari yongwa mbasari ndithirite iri na challenge muno nontu ingutikia bara mwaka jwa mbere mwaka juu jongi utaigwa story cia mbasari chana ndira alisiro na mtu akinengero nyangiri imwe na utikumenya specifically baba nenkeri mbasari iu watego kuona kwina challenge itu kwenda mturo kabanga mbasari bwega ethira ni ana batano baku benefit mbasari tukamenya uana bo batano baku benefit mbasari nengana kwa tukabo bangi ba need of basari we mutongeria ukachwanjire ngi ura mbotethia hii nontu we mutongeria no batukwithira mutongeria ura omba kunenkera antu baku solution no batukwithira at least we na solution kiri mantu jara cha kunyiria antu bankwene weja kethira ni issue kuri mantu jamwe jatithira jari gitumi ambuge for instance oni jani nkeja gutonya gitara kora nthithia kuri into bimwe bira bikuthithika kiri egembe south ka egembe north bite batukwithira bire priority gwetu for instance kethiri mantu ja tuge for instance sawantu baba tutetherio mbeba ibweruji antu batutetherio matangi na ndi muntu onkwene aritetherio tangire ai muntu onkwene kira kwenda barabara muntu onkwene kira kwenda nirobi wa kurema nontu muntu wankwene ora kuma rubiri na muntu ora kuma as far as kaunjuge kana nara marimba ruguru muntu uri akenda kwendia rigure yawe na karikia thokone no mwankarikie kamachege no mwankarikie ndarene no mwankarikie mwishune na ndi muntu ura nabati gukinyirwa Nkwene yonde uwengana itethoko inyemwe itethoko inyemwe na igubati kutha kwina possibility thoko mikumbune kubati kutha kwina possibility thoko rubiri kubati kutha kwina possibility thoko kathera kenda at least every area kinyirwa ikathoko inyethiri itethoko enene muno at least thoko ina shelter ara antu bomba kuja bakenito biao na nya muntu ale nkuba kamenya kenda kuona mpoka kana kwenda kuona gintu fulani kwa ntereterwa uni nkubu indagane mikumbune indagane kathera kabanda indagane rubiri no no tukomba gukuria economy yetu ya antu bankwene lakini Nkwene uwengana itinya thoko kinya facility ya kioro ara akige yakirwe ikimoge yakirwe imoshimwani kire ariku kigene ukona thoko jere kigene ne batikuthira yakijura ndarene yaki antu bakuruka njirene bakethira bakigura kuma kigene nontu bakagura kuma kigene bakethira bakiguraga bakimbenefita antu bankwene nontu bakauma area katandatu boma area kigane bauma area ya mikumbune bakeja kwendi into bia wariku au kigene lakini ugeta thaiji kawethera ni antu tushauta kibakite kwa unande ndateka nkona ni mbesho cia batere kubangwa that one is a challenge na kitu mitura kariba Nkwene tukuona tutumba kumbire miaka ingi 5 with that kind of leadership itukwenda change leadership kenda Nkwene yomba gukura na yomba gutana mbere yes atwaririe na ndikanya kae kurundene ya vyama ntije mwakene jwa 2017 wethiritwe ukirwira mbuga na tigiti ya kiama kiriku kana wari independent mwanka wakinyira na ndi urenda guchwa giti na kiama fulani oni kambuge 2017 mbere manda mbere tende Jubilee lakini ndi mind ne kwambije ngeta ndi independent ni ontu indategeta ndona kuringana na kiama gya kari gitariria rira iro na rira mbere ni ndenda kumenyekana kwa ndona ndathiriria kiri nomination cha Jubilee ntethira nkimenyekana ura nkwenda nontu kuri nkwenda gutethia Nkwene kinya kethira opportunity gutongeria ndona ina challenge gitariria nontu tantu babingi bari bakumenya manifesto ciakwa ndendete mbita mwankande bene kenda nkija riringi antu bethira bakimenyaga ou mutongeria fulani utongeria bo baraga kubua twina alternative leadership indombere kuthiri independent
na ndona kuria ndakwatire na ndikuthiriria au indenderere gwitira antu bankwene ngugi na community rankaraga ndendera serve the community mwanke gitarire ngireja gitarire ngire kweja undambiririe UDA orira yambiririe ndambire ku register antu na ndambiriria kumisupport na kwaria nontu kiama kia UDA oni indonaga gikiama gikario savior indonaga gikatethia nthi yetu nontu system ije ya bottom up economy i system migeretie mantu na maingi na imbonete gitangugi migeretie atea wamba gwito kona mwekuru ari kwira we ati na ngugi indi akona uramba kuona mbeca cia kuruga uchuru na mandazi akathiurukia kiri mijengone ukona mwekuru na kumba kuria nyomba na kathomithia na bawe na gekira bwega ukiajo gatega je kuru bara bende smoky ale ukona mwana mwekuru turia au marero kirendia smoky akare nyomba agekira nguo bwega aina mwana mugongo akare na bangi ba school undo na bottom up system weu ni ankenia ndona system weu system njega muno iratomba kume apply inama ekimantu zetu jana onarua na tukomba gukiria muntu onkwene kana muntu Kenya so au no ndatonyere UDA onda register UDA ndi aspirant November mwaka muthiru na ndi ku register ndi kwenda UDA nda register ndi kiama ndacoka nda register ndi aspirant around November ndachoka kithurano na gia kia gukira kiareo onti twa support tatura ntu ba UDA bonde inda supportete mono na tugeta no gekira ngare kwa maguta tukathiuruka tugashwinya twina bange tugashwinya antu barabomba gutu support kuthomithiriana iwinya MCA kiambi na iju itwetete tu ya group na twathomithiana fulani au makandune na mantu tu tuendelea ora tuenda gutethia twakaragara tukenda makiago tuga support na mantu amanene kiago ndia shore mbije no onto ni munda no ndabera batonye kia Solas Women Brigade ondare omo wa Solas Women Brigade na mbitete ngo kia Solas Women Brigade na ngwete kia gikundi kia Solas Women Brigade Meru ini tometa kithirwa kiri strong we strong non tunya kuruba kero na baumere ba Solas Women Brigade kuma centro na ukiago kuma mkwena wonde kuruka baumira gitumi ndatonyete mantu na jau kandona kiama giki kithongi na tuli Solas Women Brigade Kenya non tuitharo iri Kenya wide itombere gwita kiri mheshimiwa Ruto tweta kwawe na twemblaze na kigo kira atuirire rire ari parliament rire baithia constitution we na imisaga ekuru bete kiri mbaroti bakathurwe bekuru bakarely on nominations kana gender rule ibete bakathurwe na uga agatwa chance kikiamane kia UDA turekuru na thikirete na matu jakwa na unia ndendere kiama giki ndona kiama giki kiujari masira ije kuru na gutemwe kuru tia considered bunkake ethera na capability na ndi taumano indikanaga ringi kwari kura cia jukagwa cia mbere IEBC registration laba register kura la mbere ituorganize tu gikundi kia Solas Women Brigade kubu ngote kibwe na those clips twena twathiuruka nkubu mzima na maguru tugetemba na cietu nkubu wingana tukira antu itobu ejeni register twathiuruka nkubu the whole day teka to support anyone. It was our initiative tutitembesha twingwa kenda at least to support kiama and the same thing to support registration na MBC kwau inda iterete ngo kiama mono na kinyare tura ninya registration eri takavi registration jana ukaunjuge ya sendwicha kigari ine uruko part of uruko oni ndaije inda kulingana na statistics na ndathietie inda ije irita ka registration na UDA na uko ba makasi mochege ini nda register UDA nda employanto bathiuruka ba register UDA na twethera twina ntuko ya gusubmit nyomureu kwa u kiama inda gitirite ngugi na ngigitira ngugi nonto ba confidence that kiama kiki na program bottom up na kiama giki mheshimiwa Ruto na kusupport ekuru kiama giki support ekuru leadership na au no twathithirie tuleta ndege confidence ndeta muchujone
but tugita muchujo ni ikwari na mifurutano muno nontu uri okushwagite kia gavana na UDA ticket chame the current uri na kaberia coordinator ningote kibondikirite kaberia coordinator wa UDA Meru iba insista tubatu kuthia consensus ere gwitikaniria na consensus teketherwa ere gusukuma consensus iwilingly witikirie na ndigitara consensus rio kinya wonda igwa nontu I had prepared ndaibanganitie gutongeria nkwene nontu kwi mantu nkwigwa ngatonya ndathithia nkwene na mantu jomba gukiria nkwene ndauga uni ntekonda consensus uni ndenda twitende bene tutamuchujone na option iu ni ereo tora bara batitikaniria consensus ibete muchujone na twae wanditie muchujo twapurintirwa ballot John tariki 14 twaroka tweta muchujo lakini otegeta muchujo opponent okwaja we makasi aliwa na indirect ticket lakini ikiama na kyo gitwira utemto indirect ticket kethra botetekania consensus bote muchujone kwa ndo kwa karire tureta muchujo tariki 14 ondira kuruka na kurasha 1400 na kithurano gya nkwene kiari very fair gitari na gitumenya nini utuno waigwa baroti anga baroti istachi utuno waigwa kinya kethra na abskondere ewe tare no tunatanga sete mono akiuga antu bakomera kithurano ne lakini uno ntindete kite kya makia UDA na plus mheshimiwa Ruto uraugire aga support ekuru na kithurano kethra ge free and fair na baraba tukwenda consensus bageta kithurano ne undetere kithurano ne na ndirashinda na kura 14 sister na makasi ya na 3 sister turanenkerwa results alafu kuma the following day tueta Meru school twanenkerwa UDA certificate nkuririkana nya yetu na clips hiyo na itwathithite rugono ruhu yes mono baria kire nominations hiyo kire muchujo tu baria batindete itwathithite rugono rwa bukinengero certificates hiyo na ugwe wari omwobo yes ankuri kiuria kimwe certificate hiyo wanenkerwa igitene riu thaizi we nayo kanote nayo certificate ndinayo tariki 14 no tuteka bambetirie ndinayo still lakini tariki 22 Nairobi ibetere some of the aspirants former MCA na mheshimiwa makasi na ari umobo mono betire baria batindirwe nominations betere baria batari area nominations na baria bashindi beta Nairobi bakinenkerwa certificate tulio banenkerwa certificate lakini beteri certificate beri interview ya list ya interview kwa unande tutombere kwa access no ntuberirwe bara beti kuthithia interview ibatonyo ofisine bagutonyo ofisine twageria gutonya batugiriria no ntibari na njende tabui nande ya makasi ugatega ni tariki 22 yakwa ni tariki 14 mbere tukinyira au tariki 14 ni tukuthia kithurano itore tuchokere kairi na tukia tuchokera kithurano kairi tutaewa liso ni guchokera kithurano kiriko kiu tutaerwa ka imbie gitumi lakini nani ndauga no tutaka kwina thinari wananchi obaraba ndurete batoku kwanza this time utetera kwina restriction bakaumira na uma kithurano kia tariki 19 twabanga agent on the ground ndabanga mobilization bwega muno antu tha 12 bandinga ira thimu bamburi na ballot boxes ire baringe bete ngugine antu ibumirite mono nontu antu bankwe ni bakwenda change antu bankwe na babote antu bakumamwa na antu bayimbi bendaga nontu bakurira thine gitari nene mono na ndi no kumenya gutombere kuthika kithurano nontu POC bakomete bauga batiri mbecha na kinyamba kwa riri mheshimiwa Kathuri baugire tibara bakamba gwikira mbecha njare nei ciao na ndi no kumenya twatinda uthe ude twithuganagia ofisi ya unde ga sort out mantu ja POs na ndi kwatuka mwankogoro andi kutuka mwankogoro kithurano gitachokerwa mwankanandi na ndi kwatuika mathandu kuja kai ngojeta na ndi kumenya atoria what will happen twerwa antu bara ba consindie gitarire yani antu bara bakurukite onto no postiro bena certificate no baba batigo consindwa nontu kithurano kiari free and fair taka kiari na thina
na ndi kuri shingi ejaira ya kuga mbere twariria issue eu. Yes. Igita riria nominations iu ciethiritwe cigikarika na baria bachindire bachinda gwatuika marietwa jara manene twithaira twirigirite nibo bachindirwe kiri nominations iu. Mbuga munene wa UDA newe William Ruto nari na uge bakuga mbuga baria bachindite ibo babatere kunenkerwa certificate kenda gukinyirira kaire bakwithirwa bakigaruka baria bachindire. Kambuge no tutukirenkerwa certificate iu twanenkerwa the following day nije kathe ikwari na onda tunenkerwe na ndi batu tukunenkerwa twamenya batwi ibwa chini ibwa betande na bokire bendera. Yes. Na twake na mono na twaringwa inyambisha togo ukiama kyaunda ikiama very fair nuntu indika ingurika na riu twari na kurubaire umokebirishia na woni na itwari na atongerio kuona atongire baba kauma bathuri mwananchi wa kawaida. Yeah. Na ndi no kumenya tu na ngiro certificate ikira twaerwa ituchokere kairi na tuterwa lisoni guchokera especially when kwena want ntetwa purity nyandingirwa thimu kana mbetwa ina meeting mbirwa tulichokera nyamuji no tubagintu fulani lakini ntoga no ntu wananchi no baamuzi atucoking ground na twamenyaga mantu agucokera on Saturday ugoro thaijire iro ya postero kiri wo ya WhatsApp na that is on Saturday. Monday kwa Republic holiday kithurano gi Tuesday ya lakini tutahere nditandika na tunoga tugira no ntu no bara antu beto ba ground ine twacoka ground kaire na umakethera kithurano kiu kyathithirwe turinge kuruka na land side nene no tute batwi iwana inchi nibo baumirire kuringa kura na ndi onu gwakarire na tutije na pressure ingi na uyaumire ya kunenkera ntu different certificate no ntu imwe evaluation ine na mono ya kiama kithekethera kiama kia muntu fulani the moment rire o involve antu baitambecha ciao ikijukire gyaku kya mwingi ni ntu tuko kairingira kura kwa hivyo yoretele lights cia aringirwa kura na kinya aringi no ntu aringi bara reason baithura muntu. Yes. Na ndiri ubetere ko ba impose rojo no ntu membiwe na interest ciaku nende bakamurege nyanku na ndende nya bakamurega nkuru kino ntu antu ibo amuzi antu ibo bandika muntu antu ibo bathura muntu weta wathura uwe waragwita ngwiro batere okana na history rio na indaragu akaire in the media history rio antu bara baingi bethera bari siasa na nya MP baba ingi batichokaga gitumimbi nuntu mwananchi uria no we nanda yarire kumaka no we nanda yare kumaka nda yare kuwa tuko tingo gikuonekania okana nuntu no baba kuamua na ndi kinya bakaba paint na UDA bakeja na UDA tutuma muntu uria utikuonekana mwananchi aringirwa kura so reason ira baejanaga bogaga kore opinion po bathithitie na ntigwite ki opinion po na kithurano kio kina inya kurukia opinion po na opinion po iu teka kuri muntu ije wa chathithitwe na criteria riku no ntu kuri opinion ingi po cia trenda after kithurano kio 2019 cia trendaga ukona opinion po nyande na that kind of nyamurathi monekwa eroria MCO kure ukathuja ndu thura ekaeja na multiple choice ekaeja na marietwa na kimarito jiwe ejenera kwa ritareo na ndi twa suspect kinya opinion po ichera gwa chathithitwe kabere ni uchathithitwe riku na ndi opinion po ira oni ndi imani nayo iwananchi nontibo bageta gwitura ngugi ngiraundi na thuru election. So in short uri twira certificates iji banenkanira tariki 22 weu ni oku uriona takabanenkanire through opinion poll area oni ntomba ku through opinion poll ni ontu ewishira urakurira giti kya ngavana Mithika ne akama mono kiriwe na insistaga miro ati kwendethera na kithurano lakini ngashuria atiri na kirinya ndorite kaberia ndamure kithiri boije nkwena wondi bute kwenda mto UDA ri kabuta twira bwina we already turaga gwitambesha cietu turawi committee kya mene me aburinge twira bukatura rende bwina we akeja kiri wananchi
lakini butumba kuthurira wananchi ketheribo kwenda kiama kiki UDA kiacceptwo ni wananchi na bakienda butumba kubathurira mutongeria bo kwenda bathura bo babati kuthura mutongeria within kiama kenda nabo bomba ku support kiama na ndeta kwina certificates ijiri ya tariki 14 yes. Uwa winayo yes. Na kwina certificates izingi ya tariki 22 iria Martin Makasi nayo yes. Kwa acha turariria which is which ndene ya kiama nuri kujura ndi ugokiria bendereje ya kiama giki kia UDA ndene ya ward jankwene uoni kiure kira muntu na batuchukia kiure kiu na inko mwira chokiria antu bankwena kiure kiu ikaberia kaberia no wije gitumi askumire Makasi eta kugira baruga tariki 22 na ije Purity Karambu Muchai na la baruga tariki 14 na ibaruga ya bukuga ya Irina refined na tuterwa lisone na verification na wote baruga muntu achindete na ina resorts na kadhuri ne antu imba kwa na refined baya mea na verification Number 2, mtongi obati guchokia kiro giki imithikare nturi. Mithikare nturi noe urungami ugucokitia ngavana in Meru County. Na ingwetekia na kwenda timu eunda ethira strong na united. Na ino obati guchokia kiro kiu achokira wananchi bankwene na bameru no tutenkwene yake ya ere short changed. Kinya ku area singi cha ere short changed. Shathura mutongeria yanenkerwa the other person ibo bati gukuria gucokia kire kiu bagachokira wananchi bakabera atiri gitumi imbi no we na band no we na njara riri ndaja mono ikurukite resort cia election bond kana ula returning officer baugere no we na njara we ndaja no onu tukwenda kumenya we na njara ndaja kenda atumira njara eu ya kwaragania nkwene na kwaragania kungi na gutuma inya kiama kiaunda kirusi popularity in those areas onto tembera baketa kuringa kura na ba support mutongeria wao gucoke kiama kiu kitha kina popularity na ndabera kiama kiaunda bachatha ikaga popularity kenda mutongeria wanchokeria mbira unda itaga popularity ndamwire kaga no ntukinya gwatuika uni ntethurwa tekanga akua yara ringi ntathurwa tekanga akua but it is better kuona munini wa raisi jawe William Ruto kiama giki na niwa alete thina mono kikaga popularity nkwene na Meru na niu Meru emugwete ni onto kugatuika reason ile jana kwa ndera wa unte strong candidate unika ngu support wa imbas lakini ewi yari urongo muntu abati kuja nkwene yo wengwa ni onto kinyoba uskuma tena popularity antu bankwe ni bamuregete na bagwite kinyake ya bya mabitano gakana nonto ba muthura atabaitire ngugi etiro kara mutindo makutano na wino abatu gutakuthurwa atongira bankwe ne barenda mutongeria ura bakona arukire thita nogoro ura bayitha bena thina ciao bakamenya bomba kumuona ti muntu ura kathurwa gutuike kuma nkubu gwita mutindo ija kuma nkubu gwita Nairobi ationeka nawe akauma assembly ageta mutindo akara no tibarira jita mathikone kanire jite aichithite antu bankwene babate kona mutongerio no unwe kiama kiaunda kiraire certificate nande oni mwanka thaiji ntiramenya imashina ririko egutumirwa kana no ugapeperusa barabara baruge unda no ntonde na tariki 14 Makasi na tariki 22 na ndateganikira nkona ndona confusion kiamene na nkona confusion ni nene mono nonto kiama kiwitethira gikirendebo kiama kiwa kirusi kirendebirite ekyo buru kiama kiaunda nateka kithuki ni antu baraba gwitongeria bakukithukia no ntonto bakoza na certificate na gutuika onge na certificate tariki 22 na woni ni ndathuri na unge atathuri yes kwithirwo kiariria kiri tariki 14 no kugwetete that most probably Martin Makasi wewe ngwe nyawe atejire kiri muchujone jo nyawe ngo kwiringira kura
na kinya kiri tariki 22 o taura wethro kiuga tikainya bwa muigwa nontu gintu kia mbere nari kinya kwira antu bageta kiri muchujo jojo kuringa kura na thaiji na certificate no kuona au taka tuge in quote kwina kiri buga kunenkanira mbecha au mtu ateja nyawe wengo kuiringira kura na thaiji ukuona na certificate uni ntumba confirm buga imbesha nenkanirita nontu ntije but probably no chithire there a connection kana kuri ntu bwareo bobo gutuma mtu teringeri kura anenkero certificate ni nyawe wengo atichiringirite nerira ntu tikithurano kirio alafu akanenkero certificate no ura wari kithuranone atumira resources ciawe ati kuona certificate no ura wananchi bakwenda na ndia untumba kwa nontu inirio ntona akinenkanira lakini no mwanga kwithira kwi gintu kiri au gikwari au kindene au yes. Wow. Mono kiri siasa ndene ya biama tugitegera kuru nukuona taka kuru bakugwatwa mbaru ni biama bibi nontu kethira ni bakugwata mbaru tutethira turi na ujo na chindete ndi ati kuona certificate mono kuru uni kambuge oma kiri gitare turi kambuge nontu botibu iburu kwithirwa biama ri bakuthura antu na nyana baithia consensus kugatwika ekuru bati kwa considered nontu it is true o munini o raisi atwirite William Ruto na atwirite bati tugakonsidwa tutatu elective post lakini ugateka kinya ekuru barabendaga baba ingi gutongeria kinya gitimu yetu bashidira bari consensus na consensus ikwiro ka nominatwa na nomination ko kana muchara tu takuru atethiria wananchi na unike tumintendete gutaraini eu nontu ndendete gutagutira wananchi bakwa ngugi nontu kinya woni nkari ntena nya nomination ije kanti ntena gitigiki still no mbaitira in my small way nkomba kuona chance ije ndabaitira in a big way na ndi oni yakwa inkona biama ibigo short change mono ekuru na gutia antu bangi bethera bagwatirite kiama je ekuru nontu ugita mashinani urikwa batu twina Ruto batu twina unda na ekuru baugiro ibathiririe no tike bakwenda kuwewa lakini go twikabo bagukinye gitare yao ibakuwa guciukiriria atongiria bekuru kiama kiba kwenda mono gite kwithira kwina atongiria bekuru ku na ikenda ni kiama ni bakiendirie indi bati kwithira baina atongiria bekuru ku onto bobu ibo gutuma antu baba baka ekuru baba kaigwa nontu ikethira gitariri ja mbunge last time kwari nekuru bairi bara bashindite kiri county assembly Meru omwe aro PNU no kumasandisha timau onge Ithereti Karegi okuma Kiagu no gatega Jubilee no yari the main party lakini batari ki Jubilee omware ari kiri kiama kira kiari kia Mutua Karegi onge ari ki PNU kwa hiyo ni kuonania ri intobia kiama bikugawa ekurubo beka bakando ngugi yao ne kuringaringa mpe lakini mwekuru wage ambondiness ekuga na kwenda kurunga makiamene nwe wowo gutunya certificate kana nkira mtungi na ndewe kuna kwena challenge na tule kura tubati kuvugania na wondi ugani ura kuringana na information yangu ete kuma ground antu bari ugabati kuthura kiama bakathura mtu kiumbe na inguteke move njaga nontiba kona kure atongiria baba ingi bara batikwenda bagwichitha biamene na bara bakwendwa bari omekeama kwa u atongeria engwetikia wananchi bariuga nontu bathikirite nontu kara nabo mashinani bariuga bo batithura kiama bakathura mtu kiumbe mutongeri uro keja kubaretera mirandi nontu ibaije mutongeri agatonya for 5 years kwa twika utengo ya gaita ndiguru gwitanyuma for 5 years so nande bare enlightened that mutongeri ura bakwenda kuthura ura baija kabaitira ngugi
Na kuringana na ugwa nukuona taka biama bikuthiria mono ioto bia ayuthi na kinya ekuru na kinya asiasa baba bakwiza izira baba tuge chipukizi baba kwambiriria kwegita ria mbere iyo mano ntugatega yuthi barirwa bwina chance ya kiama lakini the moment batonya barirwa mbere mawe na mbecha ingana keke onto kinya ishi mbesha ni ejairo ishi mbesha ni ejairo utaka capability eku lakini mwananchi akenda kuthura ati uragi mbesha na Meru nikita history kan kurigana ne atia antu bakite kuthoma history we Meru Meru ni thurite antu ba ODM rĩrĩa kwarĩ na opposition ni thurite antu bakanu Meru ni thurite a university students nyote thirite buru jawe Paul Mwirigi ya thura muntu utina yani Meru iri the way ichuza tongire bao na ewi nyomure njaga mono ke Meru nontu bajete te kwithura na mbesha te kwithura gwa myaka kune nini ikwithura ugwe twishua ugo gatwitera ngugi na ndiki tuminkuona kinya baicitha bya mene kinyo gaicitha kia mene kethira ugwe utikumitithire ciundire mwananchi kawaida akwenda kuthura nayo utithurwa na tukirikiriria ugwe thaiji withiritwe ukirungama ku uri chira ukaeta uri independent nontu takana ndi certificate ira wanenkerwe atuge in quotes thaiji etirita ngui kana ne utheri oniga nkwenda kujukia kanya kambariria antu bankwena na banthikirite mbere bukiwa bwina wasiwasi utongira wenu jawe pilite karambu muchai uria bukwenda akethira rinde bene na kinya kethira bandu teka turasoti mantu takia majathira kwina option nyingi muno na option ile tigera na independent candidate kugatwika kiama itichoke certificate yu independent candidate irio na ingopasi unyara ini yu na kwa nkethira ndinde bene na wishi burari nayo ya kuthura mutongeria wenu irio ho bugakwa moyo na ndichikire ninya kina tariki kenda bona ni ou takabo atumaniri ugira takabo itiri gwe bondete gwita buingwa kenda buthura mutongeria wabo kwenda yes kwa kuga makasi kinyaka uga kui no pe ukathuri mithiga no pe upuri mpaka kwa debe ni bwega sana mwekuru nontu bwa gutumiria na kuonania uchamba bwaku yu ni SMS ingi ya ijiri ni mbio yongwa ekwetherwa gwikira uchamba bobo bwa mono ekuru baraba etherwa abagitonya ndene ya siasa kuwe bethairo bakijukirwa ni mbio yongwe gwikaira uchamba na mono ukomba ku balance uturo bwaku unika mbuge kintu kimwe kira mbere kitumaga kiambikira uchamba oni kuma miaka mingi mono mbithirite ngi supporta ngita ngi supporta community urankumba kinya ringi ndatwire ngune sa construction mbithirite ngi supporta kathomithana out of my kiran kuona na kinya nande ntina kyo kimono gikuona ndina na kuthomithia nga support se community jaringi kwari na mwekuru watemangi murume twa mu support twimwiriga twamuchangira mbesha twamwakira kinya kanduka ne ari nande ali stable ana bethera bari nturene tukaba support tukamekishwa bakuthoma na ndi community work kethera ri part of my work na ndaigwe gitire kinyite mpombe gwita kushwe igite elective non twikyo at least kina resources mpombe gutethia antu betu nkuruki number 2 una man God fearing person ukethera we muntu gukira murungu utikira nontu Biblia yugo gakira mwathani aria mona agwe ukethera we no kiribwa murungu ndene ku utikyo gitumokira nontu nithara wije we na strength ingi ya kuma omego ikumbakite na tiambura ni antu betu intimidations ukenda gukinyira kiro kwenda intimidations no mwanko chike kando nontu ikeja na mwekuru wonde uti mwekuru wa lies arego kurukira through intimidation gote plate either wakana nafasi either open for a woman ambure na baba uchwakura na arabari
kana utongeria buriku guti utongeria bwithara buri open for a woman. Utongeria bunde ibwa kung'ang'anirwa abung'ang'anairwa mwekuru wando lolo leadership no mwanko ng'ang'anire no prove owo kugo okomba kwau au no mbikara strength no ntimbije imbedere tande position manto ya mengi mono ja ung'ang'ana anona nkiombana kinya gwe construction te kaya ri nkai ere kung'ang'ana kinya gwita biashara in another area ngi ontulitenya biashara kisi teka umba gwita gontu wambiria biashara ya gusupply thirikari just like that no mwanka woneka mwanya na kong'ang'ane no tonyi na ndi woni mantu ya kung'ang'ana ni a part of me na ingwitikia nkwene ikethera na better leader ikethera na mutongeria umwega na mutongeria uria ukang'anania antu bonde mutongeria uria otijoki uno mugongo na mutongeria uria urindi ukurukite the test. Yes. Na kwethira ugeta kithurano ne kinene uri independent candidate gwenda gukwa kanyaga kwariria muno antu bankwene aturikiriri. Antu bankwene iboga sana antu bagutikia nani iburambirire bwindingara thimo bwambira kiama gwatwika ugutunywa ukaigwa kimaka na umante makita no ntubinde nabwe ngiraundi na yonde kumakia njogu kumaka unjuge kumakigarine kabanda kumoruko weta uko kigane area cionde cia nkwene na nkubo kambuira bukaigwa bukimaka endere girora burambirire kugatwika kiama kia UDA iteri saindi kana gichokia certificate kire uni by tomorrow nkethira ndi process ine ya independent candidate no ntunyabo inkwenda kuba chance baichokera inkwenda kwa UDA bakaberia na metheka bona decision bathithetie itethire bui mono kiribo na kiama kia UDA no ntuona inchi baba nkwenda bakuthinia no baba expect kuringira metheka kura no baba expect kuringira kathuri kura kathuri ugo twirore mujumbe wetu nkwe wa South Imenti okarindi utegeta wona atongeria ba South Imenti bakithina kwina mutongeria uria waboge taste ugitwa miungi kinya na aturo certificate purity karambu nyawe na aturo certificate na hei yana ikura mutungi na no kiritu no eterete kuja kuthurwa senator ambwire things will not be as usual no nto anto bara bagututhura na babo expect babuthura so inkwira anto bankwene ondo nikaba report mbayara missing kedra ndina report kedra very positive na tulinde bene utikyo gikagiria turega gwita ndebene UDA ndenda kumea mwanka tomorrow bethra batari signed decision yeu utina the opportunity independent candidate yereo na itukuwa na baba ingi muno ibarungi na independent na inya last election ingo chokira nkatho no ntuba meru ya thuri na ntuba ingi ba independent kinya mwashimu wakathuri murungi kinya ogwe wathuri uri independent na kinya yo nipo wathuri independent DMK bathuri ba independent kwa ukira kibatere imutongiro na ntuba nkwena bakwenda kana nau batere ri mtu wao kira kiri important kuthura mutongeria ure bakwenda antu bankwene you not regret na iboka sana ntuba support yenu the second day on 19 bwa umerere ta 12 bwa ndingaira bwembera na ta ibukwenda kuringa kura bora kara the ode na ibombere tantariki nyanya bukaumira ya ndira mwithure na mutongerio mwekuru no ntuburuga raundi nkwena ni mama bone tofauti jabange ure bakona tofauti so iboka sana ituendere kumeria na nkwene gakinyare batereo kinya na nkwene raundi eje kethera kwena chinjina na mono na nkwene utukauga murungu natwete mutongeria ariwe no ntu murungu no eja na kila kitu twenda ni wega sana Purity no ntuba kuona kanya na kweza na kwaraniria na about 20 narwa na gutonereria uma urema ntu jethiritwe za gikarika yani igitenere uria ithurano uri umwe wa bara bethiritwe bagikurukira mantu jaja kiri SMS mama tosha makasi no peo kangu chokerie uringi ngathocha mwanya ingwetikia tuketha tukiaraniria na ugwe uria campaigns kwitha tigeta na mbere na kinya uria kithurano gikwithirwa kikaribia gatwethirwe tugicemania ntukwingi ngakwendera kagita gakega bita Maureen Kinya.